Mr. Speaker, I rise to second the motion, and doing so, present your committee's budget. For your mama call by Nyansapo TV so. Se ka se Nyansapo an waje me so say yesane ne badwemma kwan so. Ene so yesen ye die hia. Me so subscribe to your channel there, subscribe mama afi ko awie ye. Fadi mi bronya. Subscribe mama. Like share mo obi anya bi hwe comment section wo so eye wo dia. Na nyame be sha say wo ye ne sa. Ene so yesen die hia bi o comfort black wo ye nchen ye bedi nkomo de se ne fata na edika. Sa ene ye no ye man na kwaba ne fa de wo nyina no enhyehyɛ so comfort black ehia ni nyaba obaya esioma ye bwa nana akwaba me jo so nyaba bia bokɔ bo ade na na madawro ma me de enye bokɔ ma me sa enye bokɔ ana de afi be kɔ awie ya de enye bokɔ se to park tete me to park ho adwenje na da so mu no o tete me o bia be fine nya botre na ti ase nana na omangana obi ewu omangana ni ba wu ni de ko fa wu foro ba ni obi anwi na obi anwi wu foro bi anya mai go fa ewu de o ma meti wa ko ye enche se wu ni de yenim de do betwa obetwa etwa bio but owu anya mbai ba ye parliament house before ye yi wo mo so mo beda ye ya no no accident foforo sa accident nsi wo na je dem wo parliament house no munum na num na I say Ghana akra ni helicopter edum jana bio eja to Ghana nyina ye nya ye bewu e be hwedro be ebono wa se wo ye ayama ye e wa shan asinso yiri banti eni o mo fa mpia bi na so kwa ko wuram bi me nko o me nyeso ba je komfo oh so bia da bi o so ama invitation ma ho ene man so be fa do so invitation ewom shiti ba invitation o so ama invitation ma sentina me mesim dan obo so na me bo we so betima be yira fa me ene so ba me fie ha o ene se nyina ba me director me say ye da se be bo so me nsin bi sa Kristo for kra so si u dan obotan so ase de onum sa anyo ne to mesi mi dan obotan so eto me bo na masini e temi mesi mi dan obotan so on pe ho asem agimifo ne pese bugu ajo and a parliament house ejada hoyi enye se eja se obi aheda de peto okogu ba ni pe wo ho ni pe owu anka be ha me pa ye Canada Japan oni okowu o parliament o pe papa na sem dodo oh o kana correct sem ya duru tam so mo bona adwene so mo bona adwene duru tam so si edu atem e be du atem se o se e bo so a na ye so tro na wa dene boko ye chiw so ani achiw boko pa se kan adwene chiw so e be kan adwene chiw e sa nkrofo ye no so asasi so mo eno anono ana de da hoye se parliament house ye mpanyifo a ye yi omo MP omo wo ho no mu a omo bo ahye mmara ma oman Ghana court hye won pa so wo bo atwede omo hye court so omo bo atwede ene mesre wo mo ubo tie now contract a nipa won ne be contract na o se de se nipa no ko jeli because obi bo tie ne contract obi bo tie ye ne contract ne de obo de ono wo ne kono so bo tie to tie so tie to tie ene o mu nyina be ko o be show mo kon de wu nu wu and asem ni nyina ne say Ghana mampanyi his excellency John Dramani Mahama so no more tie oh wabobi da na on time mo de ba say ya de wabobi so mo no mo ne kon de a ene Mahama o so ko je parties two na e so mudi mu Ghana ha no me kire se president na mo ne kon de a and you say the president court because one more bo tie kon pesu okun wo the president court say omo no say any president na aba so no mba be kun no e ba ne say do mo gina president na fa no omo wa opposition so afa no omo mienu mo na yakon president no oni wo bi omo mienu na yakon yi omo kon say omo kon say omo say omo ni omo hun na yakon say Ghana constitution no say wo mu say ye mra no ma yeyi mampanyi bi a otena so 8 years sa na enim no se enim se eye papa John Mahama watena so first time we can 4 years o ma kasa so kan so we can 4 years oba so 1 year kura mba o pese mo san embrado no mo ye ne se
what so ba so a obetena so 12 years. It is allergy and so my pass out. Omunya pass na fe na ko aha, mo pese mo bobo ho. Na ke agitum. Nti MPP ne NDC a e wo parliament obeso mo di mo tena se. E ka asem wie no mo se hene ha NDC for MPP for se hene ha. Modo so chen ye nti. Mo be sesa mrem ade e wo ho dada no. Mo be sesa no amara ko se 12 years. Enya adwuma ye ntena se bokon kan asem no nka tai nti. Kapani fo mani mu nyam tena se bokon na ko mo kan asem no. So ye da bom. Ade ba ko a aya na ha adwen wo man mu ne se. Se ye pese ye sesa mra. Na ye pese ye hemra. O mu se parliament for man no se wa wo do so no. Wona wini. And as I say, so MPP for NDC for doors saying MPP for. Oh, ash. And a guy number and so what they call 12 years here. Send them a few in Kwan or so going home. I was here the 2 about 10 years later. Near said Bebwa and Sunny aye. They said at the hoda that. And I feel I do no more they call the will be any woman yas him. Now, dear also more going home and says, all they call 12 years, you know. Na say ye jitum say de be 12 years. Na so man to aba na 12 years no enye adwuma. Ye nyine nim say Ghana ha. Enye Canada Japan a ode ni hu abewura president mu a. Enka menye so say abato be koso Ghana ha bien because na aduru time say soja aban me fa ne man. No kure na me kan kire Ghana fo. Na time so soja aban me fa na aban because ye to aba. Na say abato nim nipa aba mu bu abato ho a. Soja aban na take place. So abato obi aba mabu Ghana o. Afi 2024 abato emi yehu se ko fo ba mabu aban ni. Unim se vote a mahama nya ya wanti manwini sa presidential no. Sa no no nya ya. No no nya ya sa no a sa gabu na mu na ogina. It say amanfo aba mabu abato. Do na na because last 4 years, never say last 8 years. Number unya ya wanti manwini president. This year, what menya sa number na dey win president there. Osa manfo aba mabu abato. Do na to aba. Ana de bia meka te Ghana fo bebre ni yensua de. Yensua de. So ti ase. Yenhwe kwan a ye fa so a ye to aba. Manfo aba mabu. Ba Kennedy ba mu se opeso ye president. Ana manfo sa do mo confidence. Abehye abato. Enti se ye pese ye boy abato no ho ban na kabima minka bia mamu ne ye bo ho ban dia. Sa ne ma we ye mfa nto ba bi. Ye nyina nim se 8 years. Ene ya hyeda ho. Ene o eda ho. Enti adan na mpese mo de 12 years. 12 years ne because of mo pen so ana. 12 years enye won. I said 12 years there. Me atete say o mpese mo hye mra. Say o say de 12 years because 8 years no iswa. E na Ghana nko a aban ni nyina the whole world o. The whole world nyina 8 years. 8 years. America fo ohefo mu nyina 8 years. Ade te na Ghana fo nko ade be say de 12. Ade ye tu ye be kan bi na say de buja panyi pese o sie lumba America ye tu mi ka ko. So what I say. Nti ye nhwe say ye papa emre Kwame Nkrumah so betwa 8 years na oye enwuma bibiri nti 8 years ane na de mama muntimi nya adwuma ntimi ya adwuma na na nya nko aso na aye Ghana ni bapa 8 years ko wantimi akobi wato aso nti ade na nko apeso ye bibia why na ne maami awo na osim de mepese ba ubi aka me dabi nti MPP fo no o ma hase aburu nsuo ntem na Ghana fo ahu de ekeka ko ho nti o mo nya mfumso bia NDC fo nya mfumso MPP fo mum so mo no mo kono se penfo so hase mo de buru nsuo ntem na oni e nti yanka no ntum da bi so musu fre Ghana fo Ghana fo mo soli o o musu fre Ghana fo Ghana fo soli mrem nti ye no bloggers no so mo sori no mo kan bi ne mo lumba wuo no na amane ma MP so so mo hwe no mo ka ho asem because 12 years there da bi senya o penso na ye be atum 12 years so ta say enya o penso na ye be atum 12 years nti abrofo no hye se Ghana ye dan abrofo nti abrofo no hye 12 years na yesu yakobi na ye ne ye be 12 years ama abrofo so ababi o da bi nti so say president John Dramani Mahama menye onye na dwene ebia MPP fo beso mu twa ntrotro so aya dey se won hu na hu video na o da bi se ono ankasa na wadi kan obepra ba no kro se ono 4 years pe no obetwa waka to dada nti ene nkofo di na chi mom na be pass mama no yes sir MPP fo na bi on peso mo create confusion bi se no peso mo ye se ono ankasa o ma bonten me kan hwe o ma bonten me kan bi bia se gay no ba ye no o mo de call parliament so mo hwe so be gia tuma na mo nyintum nti da ben na call parliament o de call 12 years a yenim parliament mo na mo beku ena mo nko amu ntimi nhia mo ho nyintum yese beto Ghana ma ye nyina ye ka bi ma ye bobo ho na magye ye fom ha de ne de akoka mo de ne ho na parliament o mo mutie ye
Obetie, I feel obetie o. No, we tell na mpa yenye wi o mutie. Now we MPP for mu lusu ye. So mutie ya ko mu lusu. Se me ka kire o mo se wa tumfo ka se wagigi sika dia ye gin wa otua bia ba wini. Omo mutua bia so wini ye. Saa. De wan tua bia lusu ye. Ni na wona ye o se adwuma no. O nyame na me ye se adwuma no. Se o yo man papa dia gin ni otumfo dia. Enti ade na ye se ye o man adwuma na o to man ni na so wonya bi. O yanko ampi atua, wo dia wo so wontua, wo ba wini. Omo man tua nyina lusu ye. Nana yen hwe suban ya edadi e wo Parliament House. Ka Parliament House de ke nim say nim di 43 moto mo hye mra mo man no de be boa yen. Na mo a ye de tumi ahye mo nsa no. Mo de ntokwa. Na nye ntokwa keto popo ye di abomo. Mame. Aha, nti na ba sa no a. E bi twi fa bi so. Anka undan. Na se nye first ntokwa asi ho ani. Parliament na nso mo ko mo chegyina ntutu. Buros. Hwe. Na we dey say enkrata no makiro kiro me hu bi social media me stress ah. Kana enya ni wusem nya awre ho say. Enya ni wusem. Parliament House. Run for your life. Sure. But you want to say 3 ways you want. They say mo parliament mo botai na mo kontokwa dia. E ko a mo bia police ni ntimi nchi obia o. They say o say okay demonstration say nya ntokwa. Demonstration. Demonstration to nya ntokwa. So bia ntu bro. Nana, the send ya Denisi ko. Nana me hu video ni bi. Penyifu aboko tu pa. Na mungamu. Ya dia face so. Producer and fanto so ni ehwe. O make kan o de beto so mama. Mo wo hu bi. Wa hwe de penyifu ya aja pa. Ye yada. Ndi ase Ghana anti se na blofo omoto omo ye. So mo nti bi ase a we trase na wakwan ya tokọ hia mo we na we ansa na we aye. Mo sore free mu nkonwam. Ja bom. Mo mbra na ye nko. Omo fi o mbra na mungu mezenko. Mo de mungu. Na mo mungu. Me so mde akomfo kwa parliament bi be ka mo. Sa. O na se we me wo ho anka me brr no mu nyina tete ada. And I was say subanya yempenyi for daddy. And so na ma youth ni so yesua. Ye bia so se fiti ya ntokwa ye fambra. Ye mra hye yensam. On say empenyimfo no de ba mra bi ba hye wa abeka se tie panyi yanchi untum. Di parliament wo mo so gina o yesa de nyina so aban ni do mugum. Ese we kire ntokwa. Na waka se kire ntokwa. Ase se wo pese o kan bi kire o president ya. Se nye so so gina ho a, wo so gina ho a I attempt to attempt to kill. Because I who Mahama or Hokra be and Kababo. Attempt to fight. So discipline. Can I say? Discipline. We the ba. Now we answer. Now we the ba. Na ya hwe mo suam. Na komia kama edikente chante hene dikente design bibia mam. Mo se mo mpe. Mo tete air condition mo panso free team. E kontokwa. So, enti we no enti mo boa ya na mo haye. Ye ko kasisi ambaka se mpanyifo ya mumu. Enti mo boa obi a ase mo mani friends defense minister. Awu. 13 funku aye koye na yi na ndem gina parliament etoto ayampia sei muntimi nka ho asem eyiye na aba muntimi nka ho asem muntimi moko jan se asem sei na ato ye ntine we yiye na wo so mo amode maye bibia atoro kan mo mu wuye che se mo wu nkwase ye wuo so ati ase na hu se mo nyina abo mo si akoye we yiye efiri aye koye we yiye efiri aye koye we yiye ama bibi kure besi ase mfrance obane boama am se defense minister ke wuo no kran ka e ma ha ma wuo wakowu amano ye hu se parliament ko jan bi koso en ka se educate so kore kobi so ti ase ye hu se ko jan bi koso oman ni mu hu se ye nua no ofiri mu no se na koso se mu ye state barrier ni wie na mo wie se bu sia do si o so mu nsi o enye amoko so ti ase entino ade we a koso yi anyam bia eye na mo MPP fo amokun mo MPP fo akufu ado na aye friend say lumba na bo nyom ma mu wini ye lumba nyom na ma mu wini ye enkale ba be ye lumba eyi no kra de nya ma so manso e ben kan MPP fo nka ma ba abonten abusu apanyini ye siraw se sika ho be bol so aboka na abusu ane so mo ntia ase ye ne e be ma musika ma mu de ye yi munya botre enso obi akana no atum abusu apanyini lumba na wotwe da lumba be bo ayi na champon e ko e friend na champon na hoya do ye president Doye president enyen Nana Akufo-Addo so na fa na champion ese so fokura aka de wawu na rest in peace Nana Akufo-Addo ntase beba na se Akufo-Addo etima be bonsa ba omi etima be bonsa na abusu panyin utimi nya Akufo-Addo so mo sa fa akire be giye na be sini obi anka ho asem na se parliament eye kase we so da ho mo so mo nka ho hwe na mabobo tai na munim se mo be kontokwa ade na sa ada na mo ko she court
Osan ko ko so mo dey chichiri siri na nkan boye dey omo so do so sem hey asemo ye panyifo ni ye bi ntin kora ni ye bi ntimi nka sa na akoye ase sa na oman ni makwa akoye yes na nke ti kurom ha obi apemiti nipa da sani blastic bo man ndam wiem o mala amokora ino anze grim na dwene nyina se ba bi o kɔ ne de o blastic emma ha ho de nipa te so obi kura wo ho ye afu a obi de abo ekomantam a kyese oman no obi aye de ope sa na akoye so ti ase obi aye de ope ba obi so de mmara kwahye ne nsem so a ise aban me fa no nko ye be che no da se mmara na kwachichiri bi nipa so de mmara hye ne nsem a odi bone as a China for kunyen blastic boy ne mmirema ni bia bai ye blastic boy ma fefa wiem so boy ye ba ye na nda bia wo de wano kan ne hu bi da be ne ye hu bi ya beti bi won to say be ye bibi alarm no alert no anything warning bibi ama obeti ani gra na ma shew obi meto aba ma China for ne ba beto aba o gara ha eduru campaign time on be hu na fa so ye chi omu yi asa sa chi omu mo me galamti no e hwan ye be ya chi hwan ya chi na say ya China ni a wan aban na nya we China aban nya we so ha na ye chi no oh the aban nya we the aban nya we China ye Ghana port nya China for na control latest of company China for na control then ye betu pam China ni bi wa China for na je man na so what is sunya so mo go si China mo so amen so why asem de ja o mo be si so asase na mo pe je si China mo no se so aye de ja me si China for na euro Ghana o me si China for na euro Ghana man yet what always cry ya ko ye forest le nyan mo na ye ko ko pe bosia da be na ye tuada o ko ram da China mo fe minerals dia se ya bi on fanche o so ma o ta ma fatua wan tua na o ja padia ko o fe minerals se China for na euro kure ye ntimi nya China for hwe ye ntimi nya wo hwe nti fi se o tumi na betuma se adwuma wo ya no ase no na kofi akoda na oni tumi ya betuma se na adwuma ne dia ene na watena se na adwuma ne be koso ho na mpanyifo mo adwen mra ye 8 years and 12 years dabi ya ton o man no ma ka kire ye se munnim na mandisi baby mu a o be ka kire se Ghana obi afa ne bag ya ton mo se na no na afom ye na ekoso yes e oton so mpa se mo se MPP fo nya na ye galamse is MPP fo afiri so galamse no ekoso na se ye jai ekoso afekura na no aye na no so sa che ma huntumi na wode ne nanam court ne ene ma ne fa so me ne wo so atom peso chwa pa na so na me ne che ma huntumi ka ma bodua o na nani dua se ma bodua se me nko na me ye galamse na mo tete me dia so obi so ye bidia na me de tia me pese me ko ma che ma huntumi se mistake o ye so be show gold or TV station ya na ye ni mistake and let's show gold na so uska it is ya ju uska dia fa gold ni be kotua asa wade na o ye na ma me nko ntokwa ni bi ma na nkan tokwa kama ko ma ndada afia so asene ga be bo ni dua se me ka chense nya no be kuma no so ba wo ye panyini ni kwa so show gold o TV sika kura ye show no TV so ye mpanyimfo yi so te ase unnim mbra na ma mbra ne checherewa duru wa ne mbra ne beka na ka galamse nko ade akama bodua ma no so obi ye bi ade na me nko ana nya me nko na MPP ta me ye galamse ade ntina me nko na mudi so mo nkrata me ye so se mo nkrata se me ni krata ade na mo fa andi bebere na makot because of gold no show ni social media no eno ho aso twe eno ne ho aso twe no mo de ne namu no ba ono nka se wonye fast so te ase tokwa metima ko se me focus ya national position ya agar awie o na awie se yenye ena maban afiri so na wotetem waban ba ye se ndc ni bi anya galamse da ye dia pete ne ahwe de beche no atiase so na momu ye panyini na ko show gold o TV so dia o pese wa kire se wa na do ho ato asem wa na do ho ato asem so I to say ote Ghana now say media me wo diploma passport now be show we show I was here do court diplomatic good passport and one we be sure because penny for a secret and ye mamu so what I say onya ban mu nipa na wonya bia de try onya bia tina e ma sa akode de omo je ye no so what I say ye ma ban mu penny for ti sa akode na o se ko wura ban mu no je contract ketu e bi se lumba de na ya lumba de so what I say lumba nya contract o MPP time lumba nya contract oh nice ye kwan no ya ban nipa so ati o nyema bi wo ho a na emmom no Ghana e wo se ye bibia professional modika de boto abesesa nipa o manya plain class e ho asema ye the whole world animgu ase Ghana anim ase ye ntime nya police fo amama me kofa funu because obi anim se Ghana ubode ni kura wuda bonte police fo na efa no mo de semi yo mo no se na ya menam dodo na menam ti police fo mo man se a police for no madwuma ne se o mo kofa ne o nya nipa mo kwa menam nipa so na ko kofa menam no ba ne o mo kofa ya mo ba ne nti yenya funu court bi mfa nhye ho se de guboto nkura nti yentimi package kakra enhye da mfa ma helicopter
Fa manya hwe, fa nkosi ma ne nyefe. Keke. Anti we na ekọ so no de. Ende mo ba parliament no de, ende nya nimguase. Manka. Mo gu mo ho anim ase first one. Ye nka ho asem. Mo sa de second one aba. Ene be kakra se na mba yi polo parliament o. No mo nyi pono sei. Na mo kontokwa mo ye we bia. Ende ene. Ahwe court pa hye nkrofo ye kontokwa. Adwen ho a wonte ase. Ese court ya hyehyɛ mo so ase sika bi wo mu ama. Shini bibia hyew nko a kokodo wu. Enipa wu anye court ya de de. So, to me court nya de amepe. Me nhye. Because say court funu nyina agi court aboso. Enti wo so kokodo wu. Mo si wo tie o tie friend me kondo wu. Ayo, ate. Na sere na tani mguase we de Ghana eniema se ye ko yanim. Bibia international way. Di e be sere. Za eniema bi wo ho a. Confirm like a chair na adwen ye hu hia 8 years, ye stick to 8 years. Na ye nko, na ye mo ba. Omani mo na ye mbo ama mpuntu no so. Na boy ye papa ne ha say ye nja papa na confirm black. Aso nko na sumu njo no ntimi nda na wo mpa ye ma. Na me masumu njo me mpokura asem. Omo mtase so do so. Enenim di aba. So, o blast bo a ye woni ama papa de be blast bo na entu nko wiem. Enkokum obi. So, na o blast bo na nam wiem na tete nkrofo nchanse. Enso obi o ti kroma bia na ban na gene tax. Aban na gene tax. So, enti me say one day. Na akokum ni pa to abontin. So, akobo obi po na ekunu. Ekunu na obeka che se Ghana ha di se BBC answer. Inkora yo mko soja for dey blasting bi amebo nka abene bo ni bi edwiri. Beka nipa wo. Omo de bo na akohyehyɛ ase. Amana chine gina ho. Chine gina ho. Na ejia. Me say oman yatimu de. Oman yatimu de. Oman we. Say yeso na ye wi a na eboye no. Oman ya free mu no. Edura bato time de na mo pa chew. Me say ompi betima be wo fufu ama, betima be ka bonko ma wo fie. Uwie ya ahoron, unhu ni bio ko 4 years basa aba. Ye kose nyina ne se Kennedy Japan obeba. Kennedy na hia. Na oba sa ne matantan we. Wono odwene nipa ho. To betwa. Na ade e tan kura se sa blasting omu ye. Enya aban adwuma o. China ni individual bi adwuma. Kwan kura community me say adwuma we akoso 51 years. Ye nhwe kuro we bi ade na o maye. Ne firi akoka mako ne kwan ne nya. Dia adwuma mo nkyere se nsuo kura chemicals yi wontimi num nyanku so embu se so matubo ho ba kuro mu a school da be na o masi ekwan be na o maye mantem kwan kuro mo ntimi nya. Bie ni ha. Na o maye we o maye a o se o firim. Ma de aboni na so ha ya ne papa no. Me nya so se Ghana fo. Unjini so Ghana fo. Da kwa abere ne mpata ma sa kwa abere South radio me nya so se Ghana fo. Mon ka hu wi. Enya Ghana fo. Ya yimumu. Da. Se etimi 2 MP ma ne ba ha, etimi 2 minister ma ne ba. No ma ba behwe. Na MPP tam Regional Minister anka say enipa 40 pe na wo 40 pe na wo bo no so nti. Dan wo abo 40. O se 40. Na ifiri ase wo kan yikwa de wo ase enipa do sika se enipa o. Wo mo hia sika se enipa. Nti de bisi parliament na de na na. O mo nya hu hwe. De ese no na. O mbetwe se kai kura. Ese kan na etu ebo na na ye ka. O se kai. Na parliament atwe se kan obi twe se kan afuma de na beka. Nti mi kan hwe. So oni mi chira kokwachi parliament. So enda mutia this Akufo Dubai otwa to mu MP be no so otwa to kwahye mra wankana no nam kuma se wow so akọ ne ge ho so in traffic ongo na wase na wase nya ka se di o man no nkomo de ye fancy Kennedy na mna me boye se ye ni da so ne Kennedy obeba ma won na so ya so ansa ye hu de mu oduro anu me hu papa bia wo dwena num se Kennedy nya adwuma bia na o twantro o de Kennedy ayo wo se wa bia adwuma o so tofo adwuma bra why fo adwuma bra so ofa nipo so onfa nipo fo de bra wa bie nipa nyina so ahu so wa bie enti wo no se ofa nipa enti won fa nipa no number na be kire se o de no I saw the pay slip be kire I wish for yem fa AC hase Nyansapo TV so ne yem panyefo nhwe na wonye de se na fata ma Ghana man Ghana emfa ne to mapa evra ni enya ya go I will sometimes na good na dozo na ma youth na ye wo form so ye hu ni say mum fa ye serious ase mum yen de mo pe munya ko duru ho no mo a tumi nya be hye mo nsa de mo pe na mo ye ensa amfata so ye nya de se na efata ye fa unsi Nyansapo TV so ne on subscribe to channel la wada ma subscribe mama like share comment na afi enye kama midin ene oba ya esuama ye bo ye fa unsi ase therefore
Ebesan ye di ehia bio yakra. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa. Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bio tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya